Iya, kali ini saya kembali menceritakan satu cerita rakyat Pak yang berjudul Tenah Bapa Mi Duka Na. Bahasa Indonesianya, nasihat ayah kepada anak-anaknya. Sebelum lebih lanjut, saya mohon kepada para penonton setia saya supaya jangan lupa memberi komentar, like, dan membagikannya. Komentar tersebut sangat bermanfaat kepada kami untuk memperbaiki video-video kami berikutnya. Baik, kita mulai saja. Seperti biasa, saya akan membacakan atau menceritakan dalam bahasa Pak, tapi saya akan membuat teksnya di video ini. Kita mulai saja. Judulnya Tenah Bapa Mi Duka Na. Arnia lotmo sadakala pertua si bea ibas sadakuta. Duka na telu. Imo si mergerar si arko si bedah deket si seloh si ampunan. Kenanggon tua umur bapanen janah enggo yakap odanen dekah mungkin ko melip mo iya. Ipas sadat ari itenggoi mo teluna duka nen imo si arko si bedah deket si seloh. Pas itenggoi ni namo. Ibetoh ke mango pa asa ketenggoi ke nina. Roh duka na mengaloi. Ode betoh kami pa kade maksud bapa. Nina duka na si tuan. Ilanjutkan bapa namo kirana. Asa kupupulung peke kumerna kuakap odanen dekah umurku. Nina bapa anak. Sindarang madeng males bulung ku cekep ku bagi mau karina hartangku bendene. Imo silotna emas inakan tanoh deket kubun. Asa ulang merubati ke kaduan buksa aku laos. Bakune katendene tok mango kene. Huepa tok ngo kami bakune kepesi mendena. Tapi ku bagi pe bagian dari lebih males mau bulung ku cekep. Asa hot baindene dah. Kum sedekah geluh kudeng. Tongo aku menjaga asa. Kau bisa bagi iku somo sada-sada duka nen. Ko arko we mango ko we pa do si arko mengaloi. Baru iku soi si pedah. Niko pedah we mango ko we pa do si pedah ma. Perpodi mo iku soi si seloh. Ko seloh bakune. Tapi prinsip seloh mau kesalahan jaba pernah. Enggo bagi dok bapa kue mau dapah. Bakune kin pe doken bapa uwe ngaku. Kumernai karina harta bapangi nina si seloh. Pelin meneng memege jaba penduka nasi ampun-ampunen mau ati bapa nandai. Dak malum ngo ukurna kumerna ien mau duka nasi berjuna. Tapi telu tenah ku mendai kene. Janah mulai ulakan ke pedah ken merasa mau kaduan gelunde do bapa nandai. Kade mipa ulang mambrat sudah pa do setuan. Nah kumerna ngo kulengkapi karini kini bea. Tenah perjolo perasa-rasa kemo panganan de kaduan. Peduakan perasa-rasa kema pedem de. Tapi petelukan kumernambue ku berikan bende juma emas deket kebun. Usahan kemamo laos mi juma
ulang sanga kena ari. Janah mula ulang ma kena ari. Jadi imo tenah ku mendai ke telu. Si telu macamen. Mula bagi murah ngi pa dois tuan bagi ma peduakan. Mau kesa dapat pikina males mau bulung ice ke bapanen. Jadi merunggu mau kala idi si telu mengingat deket mulakan tenah bapana idi. Ikusokan situan mo mi anggina peduakan. Ko pedah bapa bakune katemu tenah bapa buari nina. Ros peduakan aku sesuai mi tenah bapai perasa-rasa remangan janaku buat mo hamba lako mahan suruhun asam rasa mangan. Rasa-rasa pedemen nina kutokor mo pedemen si mahalna asam rasa mendem. Oh, mula bagi dos kita. Do siabanganen. Baru ikusoken nola sikedekan. Ko seloh bakune pendapatmu. Nina abang nen. Roh si seloh nina mengaloi. Mula aku kal tu. Oda ding ku betuh bakune pun carana bapai. Kumarna makan makna ranana petelu keni lot ngida. Asa tongo katina kita beak deket tong lot harta. Asa suruh kita kerejo. Derang madeng bincar mata nyari. Engket mula misapo. Odane lot mata nyari. Ingo siku betoh nak nina. Mula pelin mendem deket mangan sambingo kita. Pelin mengkrikin ngo kesai. Janah sodari tahan nah harta nitadingkan bapantayan. Biasa mula pendapatku kerejo mo kita mergegoh. Asa tong kita beak dok didahan nede. Roh abang nandai dok kendah payah kone weh. Merasa bereba panta dai cari konola kesusahan ina. Jadi bagi mamo ibayang didahan siampun ampun idi. Tapi abang manang kakana si dua idi bagi pendapat naimo pekilakona. Bersenang-senang sambing cuheang isi hati manuk jambon modat manuk isiat kerbo isiat kambing. Bagi mau terus-terusan. Tapi kum didahan nas kede kendai terang kesaari laos ia mijuma. Mula pe lebih bonari. Pas tengah hari ni mangan mo iya ipido mo bai nang duka nanai itarohken inang duka namo ginaro mening. Sipata ginaru potema. Sipata ma nakan. Sipata ma gadong. Yenget tong tenah bapana arnia. Baru ngo kesaberengin yarin-narin mo kayu mahan senduk. Jana toko buena sisa-sisa arinen kayundai. Jadi ngole jaya kap tinondoh mia. Jana mendem ia idatus arinen kayundai. Dungo kesah lot mahan dean hasil arinen kayundai imo senduk. Jadi bagi mo lalap ia tiap hari. Jana tong mo ia kebeak. Mula kakak nasi duandai lalap mo bagi gelohena. Mijuma pia tong ma mertudung-tudung jana ngo garari. Jadina habis mo hartana. Jana susah mo geluhna. Tapi kum didanandai si seloh idi muat biakna mo jana makin senang geluhna. Ipas ada hari terenget mo dua anak abang nen kenanggo susah ya kap medidahanna. Idahi kalai mo mikutana. Soh kesa kalai tersengget jana jengan iya dua anak menengan geluh didahanna idi. Kena tong senang jana makin biakna. Pesel-sel mo kalai si dua. Tapi oda ne tersel-selen. Kena oda yui pedah bapana.
Dungna gaber bade dahani mau kalai duana, alanggo habis tading-tadingan bapana. Tapi kum di dahani, tongo seang yami kakana duana. Jadi bagimo, suku-suku tenenda, mengajarkan mendai kita karina, asa siwi pedah pertuanta, jana ulang kita barcang. Bue pe harta tading-tadingan pertua manang bapanta, keringoi di mula oda pande kita pekade kensa. Bagimo soh ni suku-sukuten, teka karina kita ibagasen kini juah. Juan-juah banta karina, oang.